Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kubashikiriza amakuru akomakomeye arabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tukaba rero tugiye kubabwira amakuru y'ubwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. No kuvuga ngo bwana mumenyesha makuru ibintu byabaye bibi cyane muri Uvira by'umwihariko. Muri Uvira hagize gutya habamo ikintu cyitwa imyigaragambyo ikomeye cyane ya Wazalendo, biza kurangira abaturage basa naho bari kuyamagana, ariko Wazalendo igira gutya ibamishamo urufaya rw'amasasu batanye. Ibi turaza kubigaruka mu buryo bw'iramvuye tubabwira ido nido ku makuru tumaze guhabwa n'umutamuherereye mwabiri abice. Turaza kandi no kubabwira n'aya makuru. Andi makuru kandi none na makuru iyo mu bice by'imurenge naho bikomeje kugenda nabi cyane mu bice bya Rugezi, Mikenke ndetse na Minembwe bikomeje kugenda biba bibi. Hari hakomeje kugenda humvikana igisane n'ituze niko navuga, ariko muri iri joro rwose hongeye kuvugira amasasu. Ibi turaza rero kubibabwira mu buryo bw'iramvuye tubabwira ibiriko biragenda biboneka. Turaza kandi no kubabwira n'aya makuru. Uranyemerera nkubwire amakuru nanone rero yo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru wa muntu we bimeze nabi muri Kivu y'Amajyaruguru kubera yuko ibice bya teritwari ya Warikare, ibice bya teritwari ya Masisi ndetse n'ibice bya teritwari ya Rucuru bishyira Rubero naho hongeye kujya humvikana ikintu cyitwa amasasu. Abitwa Wazalendo n'ubundi ngo hari ibi turaza rero nabyo kubyumva mu mwanya mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi no kubabwira nibi ngibi. Warikare naho bimeze nabi kuko mu bihe bitandukanye nkomeje kumva icyitwa deployment ikarahabutaka cyane. Iyi deployment ikaba itumbiriye umujyi wa Pinga, uyu nguyu urimo n'ikibuga cy'indege aeroport rwose. Ikibuga cy'indege navuga kitari kinini gito ariko kirakoreshwa cyane. Ibi rero banywanyi turaza kubigarukaho byose mu buryo bw'iramvuye. Wicyo usabwa nta kindi, niba udukurikiye bwa mbere hitureba munsi ya video fyonde kuri buto yanditseho ijambo s'abonner wiyogere mu muryango mugari w'abaduhema gukubana natwe ndetse no gukurikira ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Mbere yuko rero uyu mutama tumuha umwanya kugira ngo abitubwire byose mu buryo bw'iramvuye, ndagira ngo mu nyemere tubanze tubabwire ibyatangajwe na Generali Yakutumba wihaye ipeti rya generali, aho rero yahaye gasopi ikomeye gasita. Ubwo turagaruka n'ubundi dukomeza turebera hamwe n'ibindi biriko biragenda bivugwa. Nkuko rero ntangiye mbibabwira n'uwita Generali Hamuri Yakutumba akaba anakuriye Wazalendo muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko muri iki gice batagishakamo Brigadier General Olivier Gasita woherejwe na President Felix Antoine Tshisekedi kuyobora ibikorwa bya gisirikare. Bivugwa ko rero hari kuwa gatanu kwigenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icenda ahabaye inama ihuza Wazalendo na FRDC Uvira. Akaba rero ari inama General Gasita yaherewemo gasopo na General Yakutumba. General Yakutumba William yavuze ko adashaka kongera kubona General Olivier Gasita kandi ko batazamukenera n'ikindi gihe, bityo amusaba guhita ava mu majyaru ava muri Uvira mu maguru mashya. Ni igitekerezo amakuru avuga ko cyakomewe amashyi muri iyi nama ya Wazalendo, aho yanavuze kandi ko Wazalendo bafashe imbunda ngo barwanire igihugu cyabo, ariko bakaba bari guhabwa abantu bagurishije igihugu batabasha kukiyobora. Yagize ati Uvira yonyine niyo isigaye, ni nayo irinze igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyose. Uvira iramutse ifashwe na AFC bizaba bivuze ko Kongo yose ifashwe. Birasaba kwitonda, birasaba kurinda Uvira n'ijisho ryacu. Bukavu hari abayobozi bayiretse barayigurisha. Barasaba kurinda Uvira n'ijisho ryacu. Bukavu hari abayobozi bayiretse ku bushake. Akaba rero ari iby'ingenzi yavuze bigaragaza
uko atekereza ibintu. Reka duhe umwanya umutama wacu akomeza tubwire byinshi ku biriko birabera Uvira mu buryo bwiramvuye, mwumve situation ihari. Tangira nyine kureba uburyo ki no kuvuga ngo bwanamumenyesha amakuru ibintu byabaye bibi cyane muri Uvira, by'umwihariko muri Uvira hagize gutya habamo ikintu cyitwa imyigaragambyo ikomeye cyane ya Wazalendo, biza kurangira abaturage basa naho bari kuyamagana, ariko Wazalendo igira gutya ibamishamo urufaya rw'amasasu, batangira nyine kureba uburyo ki abaturage nabo babinjiza neza neza mu kavuyo k'amasasu. Abaturage bashaka guhungira mu bice bya Kavimvira, bino birimo na boda y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biza kurangira abaturage ahubwo bibategetswe neza neza nabo kwinjira rwose muri iyo mirwano cyangwa se muri iyo myigaragambyo karahabutaka. Iyi myigaragambyo rero akaba ari imyigaragambyo neza neza yo kwirukana ngo umugabo witwa General Gasita na magingo yangaya baracyameze nabi cyane. Igitangaje ni uko ubu tuvugana bivuye kwa Sylvain Ikenge, ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, yarangije no kuvuga yuko ngo iyi Wazalendo batayifiteho ububasha, ahubwo rwose ngo iyi Wazalendo ngo igomba ngo gukora nyine byanga bikunda ibyo ishaka. Birabona nibyo abantu bavuze, bavuga yuko mu by'ukuri ngo iyi Wazalendo impamvu batayifiteho ububasha ari uko ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Biteye ubwoba rero. Ngayo nguko rero ibi ni ibiri kubera Uvira. Ni munyemerere tujye no mu Rugezi naho tubabwire ibiri kugenda bigaragara, aho bitangazwa ko abarundi bakomeje kudeployingwa, aba Wazalendo bakomeje koherezwayo ndetse n'abandi, ibigaragaza ko umutekano ukomeje kugenda uhungabana ku giti gira intangere. Turatangira tubabwira byinshi nkuko rero uyu mutama abidusigurira. Andi makuru kandi nanone ni amakuru yo mu bice by'Imurenge naho bikomeje kugenda nabi cyane, mu bice bya Rugezi, Mikenke ndetse na Minembwe bikomeje kugenda biba bibi. Hari hakomeje kugenda humvikana igisana n'ituze niko navuga, ariko muri iri joro rwose hongeye kuvugira amasasu by'umwihariko mu bice bya Rugezi. Biranavugwa yuko abarundi cyane cyane aribo bafite imbaraga muri uru rugamba, kubera yuko ngo bashaka kwihaniza bikomeye cyane abitwa twirwaneho. Abangabo ngo basigaye bafite abasirikare mu by'ukuri ngo batojwe bikomeye. Ubwo rero ngo abarundi ngo barashaka kubereka yuko ngo nta kintu na kimwe ngo bashoboye. Abantu bamwe batangiye kuvuga bati koko wabona Uburundi bwaraje kugira amahano bukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bati dore ibingibi noneho bafite cyangwa se ibingibi bari gukora bifite ikintu cyitwa uburemere karahabutaka. Ubwo muri Rugezi naho nakubwira ko situation itameze neza, kimwe na Mikenke ndetse na Minembwe. Urumva rero ko mu by'ukuri bitoroshye hano mu misozi miremire naho y'Imurenge. Ngayo nguko rero ibi ni ibiri kubera mu Minembwe na Mikenke. Murumva ko umutekano ukomeje guhungabana, ariko hagati aho biravugwa kandi bikanemezwa ko Imasisi naho urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. Reka twumve ibyo akomeza tubwira. Ari Wazalendo yitwa, uranyemerera nkubwire amakuru nanone rero yo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Wa muntu we, bimeze nabi muri Kivu y'Amajyaruguru, kubera yuko ibice bya teritwari ya Warikare, ibice bya teritwari ya Masisi ndetse n'ibice bya teritwari ya Rucuru bishyira Rubero naho hongeye kujya humvikana ikintu cyitwa amasasu. Abitwa aba Wazalendo n'ubundi ngo hari Wazalendo yitwa APCLS ikorera muri biriya bice. Bimeze nabi cyane. Izi Wazalendo zirimo zirafatanya na FDLR bakagaba ibitero mu bice bitandukanye, kuko amakuru mfite nko muri Rubero hataherukaga kumvikana ikintu cyitwa imirwano. Hafi neza y'umujyi wa Butembo hongeye kumvikana amasasu. Abangaba ngo bamaze iminsi bahakorera ikintu cyitwa imyitozo. Abantu bamwe bari batangiye no kugira ngo M23 yinjiye muri iyi Butembo, ariko ntago ari byo.
ahubwo harimo aragenda humvikana mu by'ukuri udutera ushuma tw'abazarendo ngo bari mu bintu by'ubusahuzi bitewe n'uko bamaze iminsi bari mu myitozo. Ibi ngibi bije nyuma y'uko umugabo witwa Somokakure Evariste, ni guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aherutse kuza gusura ahangaha ndetse no gutanga icyo nakwita nka courage ku basirikare barimo baratoza abawazalendo. Igitangaje rero ni uko abawazalendo ubu bafite ibibazo bikomeye cyane by'inzara, buriho batangiye kujya gusahura mu baturage. Urumva rero situwasiyo naho yifashe nabi cyane cyane muri teritwari ya Rubero itari imaze iminsi yumvikanamo imirwano. Twigeze ariko nanone kumva amakuru yo mu bice byo Rubero y'amajyepfo, uburengerazuba bw'amajyepfo hafi n'ikiyaga, ibiyaga bikora kuri Uganda, havuzwe ibitero ngo byaturutse muri ibyo biyaga n'ubundi no mu mashyamba hakikije, ariko biravugwa yuko ngo ari aba FDLR n'ubundi ngo bamaze iminsi bihishahisha muri ibi bice. ngira ngo rero banywanyi bacu murumva uko situation ihagaze, reka dukomeze tumwumve n'ubundi arakomeza tubwira byinshi kubiri ko biragenda biba muri Warikare, aho bigaragara ko umutekano wo uri guhungabana. Warikare naho bimeze nabi kuko mu bihe bitandukanye nkomeje kumva icyitwa deployment karahabutaka cyane. Iyi deployment ikaba itumbiriye umujyi wa Pinga, uyu nguyu urimo n'ikibuga cy'indege, aeroport rwose. Hano arakomeza avuga uko bihagaze. Aeroport rwose, ikibuga cy'indege navuga kitari kinini gito, ariko kirakoreshwa cyane. Rero biravugwa yuko M23 ngo irimo iradeployinga ingabo nyinshi cyane, kuko ngira ngo mu minsi yashije murabizi mwarabyumvishije bavuga yuko ibice bya Ituri birimo biragenda bibamo ibibazo bikomeye. Ikivu y'Amajyaruguru rero barimo barahangana no kubona uko bashobora kuba bafata ibibuga by'indege by'ingenzi bishobora kuba byakoreshwa cyane mu kujya gukora ubutasi muri biriya bice nyine bya Agranor na Ituri. Urumva rero ko bitoroshye. Iyi nzira nayo barimo baraganamo ishobora kuberekeza ibice bya Kisangani, ibintu rero mu by'ukuri nabyo bishobora kuza guteza intambara ikomeye cyane, nubwo wenda umuntu atavuga ngo ni muri iki gihe cy'aka kanya, ariko n'ubundi biragaragara yuko hari gutegurwa intambara ndende, hari gutegurwa intambara y'igihe kirekire. Kuvuga ngo by'umwihariko muri Uvira hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa by'ihohoterwa abwana bamenyesha amakuru. Yego, hari nk'agace kegereye ishyamba, n'agace kegereye nanone ahantu hitwa kuri centre de développement intégral des enfants Uvira. yego, ahangaha biravugwa yuko hari n'ikigo yewe cy'amashuri kitabashije gukora uyu munsi bitewe nuko aba bazarendo naho ngo bahazengurutse nyine bahafashe kugira ngo nyine bakomeze kuhakorera imyigaragambyo. naho hari umuhanda uri principal batekereza yuko General Gasita ngo ashobora kuwucamo, ni route nationale nimero 5 cyangwa se 5 abakoresha ururimi rw'icyongereza. yego, bikavugwa ko hafi nanone ya Eglise Methodiste Libre Paroisse d'Uvira naho n'ubundi habereye ikintu cyitwa ihohoterwa bitewe n'uko hari abazarendo bagiye kwiba amaduka yaho nyuma y'uko bamaze iminsi mu mihanda nyine bagira ngo bakomeze gukora imyigaragambyo. ngo n'ubundi naho kuko yegereye route nationale nimero 5 ari nayo icamo kaburimbo yo muri uyu mujyi wa Uvira, naho humvikanye amasasu. yego, hari agace kegeranye n'ayitwa kuri Kivu Place naho abaturage babwiye yuko rwose humvikanye amasasu. yego, ni ukuvuga ngo hari n'ahandi yewe hatakunda no kuba amahoteli cyane, hari ahitwa kuri WhatsApp Gold naho hegeranye na Vodacom, naho humvikanye amasasu kuri Ecole Primaire de Baptiste
naho humvikanye amasasu. Urumva ni ibice byinshi cyane biri kugenda byumvikanamo amasasu, ngira ngo mwaranabyumvishije no ku munsi w'ejo ahitwa za Kasenga, nabo humvikanye amasasu. Ubwo ni ATM Sepake Kasenga, Kameri Kirikirere Francophone, naho humvikanye rwose amasasu. Urumva ni ibibazo bikomeye cyane hafi ya Hopital General ATM Sepake, naho nuko kuko ni hafi cyane rwose haregeranye. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, tutibagiwe n'akandi gace kitwa City Ikitundu, naho ni ahantu rwose humvikanye amasasu, ndetse ahangaha binavugwa yuko haguye abaturage 2, abandi 3 bakanakomereka. Urumva rero abaturage mu by'ukuri bo muri ibi bice bamerewe nabi cyane, ko nk'ubu mu kanya ndimo mvugana n'umuturage uherereye hano hafi rwose, wenda no gusohoka Uvira, wenda gusohoka Uvira cyangwa werekeza za Kavimvira mu bice bya communauté, hari communauté Salesiane Saint Dominique Savio. Yego. Aho ngaho naho nahumvishemo rwose ko ngo ubuzima bwabo butifashe neza, naho ngo bari gutekereza yuko ngo uyu General Gasita ngo yaba yagiye ngo kwisha mu bigo by'abapadiri. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, mu gihe ku munsi w'ejo meya w'umujyi wa Uvira yari yakoresheje inama muri uyu mujyi. Urumva rero iyi Uvira rwose ikomeje kugaragaramo ibibazo byinshi cyane bishobora kuza gutuma umutwe wa M23 koko winjira ahangaha witwaje yuko ushobora ngo kuza kwatanga umusanzu wo gutabara abaturage bitewe n'amarira bafite. Nibyo, reka mbere ko turi buze kujya n'ubundi kuri operation ku mirongo y'imbere y'urugamba turebe biriko biragenda biba, tubabwire rero ibyo guverinoma y'u Rwanda yatangaje ku bijyanye n'imva zivugwa zigaragara mu irimbi rya gisirikare Kanombe. Guverinoma y'u Rwanda yanyeze umuryango Human Rights Watch watangaje ko kuva intambara yakongera kubura hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Congo yongeye kubura imva ziri mu irimbi rya gisirikare Kanombe ziyongereye mu buryo budasanzwe. Ibaza uyu muryango aho ibyo bihuriye n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuwa kane hari ku igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icyenda nibwo Human Rights Watch yatangaje ibyimva zo mu irimbi rya gisirikare rya Kanombe bivuga ko ziyongereye cyane. Uyu muryango wavuze ko mu busesenguzi wakoze wifashishije amashusho ya satellite wabonye ubwiyongere bukomeye bw'imva zo mu irimbi rya gisirikare rya Kanombe kuva umutwe M23 n'ingabo z'u Rwanda bagaba ibitero muri Goma, nk'uko rero bo babivuga muri iyi raporo yabo. Ariko u Rwanda rwakanye kenshi ko nta ngabo rwigeze rwohereza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Human Rights Watch iravuga ko yabaze imva muri ririya rimbi byibura inshuro 14 zitandukanye hagati ya 2017 na 2024, ikanabara impuzandengo y'ubwiyongere bwazo mu cyumweru biri nk'uko bigaragara. Uyu muryango uravuga ko hagati ya 2017 na 2021 mwari harimbi hari impuzandengo y'imva 1.7 ku cyumweru, gusa ngo guhera muri 2020 ubwo imirwano y'uburaga hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Congo imibare yazamutse igera kumva 6. Ivuga ko kandi hagati yo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2024 ndetse no kugeza ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 2025 ubwo imirwano yari ikaze yaberaga hafi ya Goma byaje kurangira M23 ifashe Goma, impuzandengo y'imva yageze kuri 22 imva 22 za buri cyumweru. Human Rights Watch yabaze byibura imva nshya 1171 zacukuwe mu irimbi rya gisirikare rya Kanombe, zirimo 460 zagezemo hagati y'itariki 15 z'Ukuboza 2024 ndetse na tariki 3 z'ukwezi kwa 6 2025. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yabajije Human Rights Watch aho ihiga amarimbi yo mu Rwanda bihuriye n'uburenganzira bwa muntu, agaragaza ko buri gihe ibeshya kugira ngo mu rwego rwo gukurura abantu.
ati ni mubahe uburyo ni mu buhe buryo kujagajaga amarimbi yo mu Rwanda gutya bishobora no kuba ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Human Rights Watch ni inkundamugayo zikunda kwiyoberanya no gushaka gukurura abantu ku bushake. Macron yabajije impamvu uriya muryango utarakoresha ikoranabuhanga uvuga ko wifashisha mu kubara imva werekana imidugudu y'abanyamurenge ikomeje kuraswaho ibisasu na FARDC. Ibihumbi by'ingabo z'u Burundi ziri kwambuka muri Kivu y'Amajyepfo zijya gufasha FARDC na Wazalendo kwica abasivili. Yunzemo ko iriya miryango bisa naho uri mu guhisha biriya bitero bikomeje kwica bikomeje kuba bizakica buhoro buhoro bamwe mu baturage. Ngayo nguko rero Mutama aragaragaza ko ibivugwa bidashingiye ku kuri. Ndagira ngo rero dukomeze utujyane mu bice bicungamiye Uvira naho tubwire operation zikomeje kugenda ziba. Wambwiye uti ibintu ntabwo byoroshye. Ni ukuvuga ngo bwana umenyesha amakuru Uvira biragaragara ko ibintu byabo bitoroshye habe na gatoya, by'umwihariko no mu nkengero zaho. Yego, kuko mu bihe bitandukanye urabona yuko buri ruhande ruri kugenda rucungana n'urundi. Wenda duhereye nko mu bice cyane cyane bikekwa yuko birimo abasirikare b'umutwe wa M23 bari gushaka no kwinjira muri uyu mujyi byanga bikunda, nubwo ubona ko hakomeje kugenda habaho ibijyanye no gutegereza ibiganiro. Ngira ngo ejo bundi waranabyumvishije yuko abo umutwe wa M23 ndetse n'abahagarariye Joseph Kabila bagiye mu nama cyangwa se mu biganiro kwa Tabombeki. Byanga bikunde ko buriya barimo barareba ibijyanye na politike. yego, ariko ibyo ntibibujije yuko hari amaoperasiyo arimo arakorwa mu bice cyane cyane bya Mwenga, mu bice bya Fizi, mu bice by'Imurenge, mu gace kitwa Kihanda humvikanye amasasu. Bivuga yuko abari bari Kihanda n'abari bari ahitwa muri Runingo bari barimo barasana. Abari Kihanda ubwo ni Abarundi ngo bari bari muri ibi bice. Runingo hakaba hari abanyamurenge bo muri Twirwaneho. Birumvikana ko aho ngaho barimo na M23 kuko bose babarizwa muri Alliance Fleuve Congo. yego, Hashize rero iminota igera ngo kuri 30 barimo barasana, ariko biza kurangira buri ruhande nanone rucecetse, niko navuga rucecekesheje imbunda, kuko ngo habuze nyine watatu undi bya burundu ngo asunike undi. yego, Hari agace kitwa muri Musonjo. yego, ubwo abahazi ndabarahazi uba ukiri kure cyane y'agace kitwa Kiku cyangwa se n'agace kitwa Kigwengwe. yego, ni agace nako kumvikanyemo intwaro, ariko bivuga yuko ngo ari intwaro z'Abarundi bari mu myitozo karabutaka. yego, n'ubundi ngo bitegura kuzataka. Hari linye yo kuva mu yitwa Ruvungi, ahitwa Kakamba, ahitwa Kahanda, ahitwa Ruberezi. yego, Ikibagiwe n'agace kitwa Rungutu ndetse na Sange. yego, Aha biravuga ko naho hari abasirikare b'umutwe wa M23 ngo biteguye bikomeye cyane kuza ngo kwataka. yego, kuko uyu ni umurongo neza neza ni naho winjira muri Uvira, uko iyo ukomeje ahangaha za Runingo ukamanuka hari agace gatoya cyane kajya kwitiranwa nako muri Repubulika y'u Burundi ka Kibira, ukamanuka ahitwa Kawenzi, uhita winjira neza neza muri Uvira. yego, aha rero ngo hari abasirikare bo muri M23 rwose ngo biteguye kuza kwinjira muri ibi bice, ndetse ngo bikavugwa yuko bashobora kuza guhangana bikomeye cyane n'Abarundi. Nanone ngo bari batangiye kwinjira mu bice byitwa Remera. yego, ubwo rero urumva ko ibintu bitoroshye. Ibyo tunabigendanishe n'ibice by'Imurenge byakomeje n'ubundi nabyo kugenda byumvikanwamo intambara ikomeye. Hari nk'abantu bari bari mu gace kitwa Insikiti, Nyakagezi. yego,
hafi ya esikiti Nyakagezi naho rwose humvikanye amasasu. Hari ahantu hitwa ngo ku biraro byo kwa Gatuya naho hafi yaho humvikanye amasasu. Urumva nabyo ni ibihe mu by'ukuri ni udutero ushuma twato na hato tugenda tuvuga, gusa aha ngaha bikavugwa ko ngo byashoboka ko ari isubiranamo ry'uruhande rwa Wazalendo ngo bari bashatse kwinjira aha ngaha, ariko byo sindabimenya neza. Yego. Ahandi ni hafi ya Primaire de Murenge humvikanye amasasu naho, ariko ayo masasu yo bikavugwa yuko ngo ari Abazalendo bari binjiriye aha ngaha ngo byari bya bindi byabo byo by'ubusahuzi, ariko biza kurangira ngo banafashwe rwose ngo na wa mutwe witwa Twirwaneho. Urumva rero mu by'ukuri ibintu byanga ntabwo byoroshye. Yego, hano hari andi makuru banyoherereje y'imirwano ikomeye ikomeje kubera mu bice bya Mikenke. Ubwo byashoboka. Aranyandikiye ati mu gitondo cyo kuva ejo kuwa kane ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icyenda habaye imirwano ikaze ndetse n'ubu igikomeje, kabiri kubera mu misozi ya Mikenke, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'u Burundi zagerageje gusatira ibirindiro by'umutwe wa MRDP Twirwaneho. Akomeza ambwira ati ibi bitero byagabwe mu bice by'ahitwa Bukunji mu birometero 6 uvuye ku isoko rya Mikenke, n'ahitwa Murindi ku birometero 5 gusa uvuye mu gisagara cya Mikenke muri Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Arambwira uti amakuru ahari ari kugenda agaragara ari kuva mu miryango y'abaturage dufitanye isano mwabiriya bice, aremeza ko icyo gitero cyatangiye ku isa ya 11 za mu gitondo, aho ingabo za leta zifatanyije n'abambari babo basatira ibirindiro bya Twirwaneho mu buryo bwa attaque entere nkuko bigaragara, ariko abo mu mutwe wa Twirwaneho bihagazeho pe. FDNB n'ingabo za FARDC bakoreshaga uburyo bugezweho bwa gisirikare, harimo artillerie de compagne, imbunda zikomeye ibizarasaga, hari kandi unité de reconnaissance, abashinzwe ubutasi bwo ku rugamba bakoresheje kandi na force spéciale. Yaravuga uti ibirikomeje kugenda bigaragara ko imirwano ikomeye iri kugenda igera muri ibi bice mu buryo butigeze bubaho. Arakomeza avuga uti nkuko amakuru ari guturuka mu buyobozi bwa gisirikare bubivuga i Bukavu, FDNB niyo yabaye umutima w'iki gikorwa. Ingabo z'u Burundi nizo zikomeje kugenda zigaragaza imbaraga kurusha FARDC. Biro bikaba bikomeje kugenda bituma urugamba rukomera ndetse ibintu bikarushaho kugenda biba bibi cyane ku baturage batuye mwabiriya bice. Mu ncamake rero n'aya makuru yampaye Mutama, niba nawe harandi wamenye kuri ibi wabitubwira mbere yuko turi buze gukomeza turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa bijyanye n'igisirikare cya Uganda. Iyo mirwano ya Mikenke byumvikanaga ko byo yari bitoroshye habe na gatoya, ndetse wenda hari ibyo ashobora kuba atakubwiye. Natwe twari twabuze ukuntu nakohereje message ushobora kuba utarayibonye. Yego. Bivugwa ko iyo mirwano rwose ngo yanafatiwemo imbunda y'amashini gani. Yego. Imbunda y'amashini gani yafashwe n'uruhe ruhande? Yafashwe ngo n'uruhande ngo rw'Abarundi. Yego. Ngo bayambuye ngo abangaba Batwirwaneho. Yego. Ariko ngo bikavugwa ko nanone ngo bo bayisize bitewe nanone ngo n'igifaru cyari kije ngo bagiye kugitega cya FARDC. Yego. Ntabyo bikekwa yuko ngo bashobora kuba baragifashe. Yego. Ngo rero nabyo ntabwo turabyo by'igifaru byo ntabwo ndamenya neza byose uko byarangiye, ariko urumva ibintu ntabwo byoroshye mu by'ukuri. Iyo mirwano yari ikomeye cyane. Yego, yari ikomeye. Mbere kuri butujyani wari kare nyemerera tubwira abadukurikiye ibijyanye na UPDF uko yatakaje abasirikare bayo, ubwo turagaruka tujyana nawe wari kare utubwire biriko biragenda byibonekeza. Hari kuwa kane ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icyenda 2025 nibwo ingabo za Uganda UPDF zatangaje ko abasirikare babiri babo bishwe mu gikorwa cya gisirikare kiri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Major General Felix Kaluyige, umuvugizi w'ingabo za Uganda, yavuze ko amakuru yagiye acicikana mbere atariyo, ashimangira ko abo basirikare baticiwe muri komanda Erengete nkuko byari byatangajwe, ahubwo bizabereye ahandi mu kandi gace.
izi ngabo za Uganda ziri gufatanya n'iza Congo FARDC mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo ADF imaze imyaka myinshi ikorera muri iri shyamba. Urupfu rw'abasirikare rwongeye kugaragaraza ubukana bw'imirwano mu gihe abaturage bo mu duce twitwa Beni na Ituri bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano ndetse n'ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye. Ubutegetsi bwa Uganda bwijeje ko bukomeje guharanira kugarura ituze muri aka gace kugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no gukomeza gahunda y'icyubahiro yo guha icyubahiro abasirikare basiga ubuzima muri iyi mirwano mu rwego rwo kurinda igihugu ndetse n'akarere muri rusange. Ngayo nguko rero ni ibyabaye ku basirikare ba General Ken Rugaba Muhoozi. Ibi rero bikaba bihura neza na operasiyo zikomeye zimaze iminsi ziri kugenda ziba. Ndagira ngo ukomeze tubwira n'ibindi Mutama. Reka dusimbukire muri teritwari ya Walikale nayo yakomeje kugenda yumvikanamo icyo nakwita nka atake ariko zirimo zirakorwa bucece ku rwego rwo hejuru. Yego. Ukurikije biri kugenda bivugwa cyane mu misozi irimo amashyamba cyane ndetse n'imigezi ya Walikale. Yego. Hari n'agace rwose kitwa Kawusa. Yego. Kitwa Kawusa, hari agace kegeranye na Pinga ariko nanone karebana neza na Mweso. Yego. Aha hose ni ahantu mu by'ukuri birimo biragenda bivugwa yuko ngo harimo haragenda habaho kwegerezwa ingabo za M23 ngo zirimo ziragenda ziza buhoro. Bikavugwa ko ariko ngo gahunda ya Pinga mu by'ukuri batari barangiza kuyishyira navuga wenda muri target officiel ku buryo wavuga ngo bashobora kuhafata mu buryo bworoshye kuko aka gace kabamo n'ikibuga cy'indege kandi icyo kibuga cy'indege kimaze iminsi gikorerwamo ikijyanye n'imirimo ya logistique. FARDC yakiriye ibikoresho nayo. Yego. Ntabwo rero mu by'ukuri umuntu aramenya ngo ese bashobora kuza kuyinjira burundu kuko nk'iyo aerodrome ya Pinga bivugwa ko ukurikije ahantu iri n'abasirikare ba M23 bari biragoye cyane nanone ko bahita bataka direct iyi aerodrome cyangwa se iki kibuga cy'indege gitoya cya Pinga. Yego. Ubwo rero turacyakomeje kureba gusa bikanavugwa yuko hari abasirikare bari hafi y'umugezi witwa Ruhuru. Yego. Ni ishyamba ryegereye cyangwa se rikorwamo n'ubundi uyu mugezi ugeramo. Yego. Cyumvikane ko rero mu by'ukuri naho hashobora kuba haturuka igitero kuko uyu mugezi wo ni munini cyane kandi ubona yuko barawukoresha cyane umugezi wa Ruhuru rwose barawukoresha cyane kuko n'umugezi ugenda bakora kuri ahantu hitwa za Biriba ukamanuka ugakomeza ukagenda ubanza agace kose bukuca ukoraho ahantu hitwa za Rungoma hose ukoraho ni kure cyane. Urumva rero ni umugezi nawo urimo urakoreshwa cyane rwose. Ntabwo byoroshye rwose kubera yuko aha ngaha haracyakomeje ikintu cyitwa ikikango. Yego. Haracyakomeje ikikango kubera yuko mu bihe bitandukanye naho hakomeje kugenda humvikana bombe. Yego. Kuko n'ubu rwose mu kanya nubwo wenda twinjiye mu makuru atari yandangiriza byose uko bimeze. Yego. Yambwiraga yuko aha hantu n'ubundi hakomeje kugenda humvikana amasasu bikozwe n'abazalendo. Yego. Ariko bikavugwa ko muri iyo misozi ya Itombwe nanone ngo hari abarundi bashinzemo amakambi. Yego. Ikindi kandi kivugwa muri aka gace impamvu wumva hanakomeje kugenda humvikana akavuyo gakomeye, hari agace gatoya ngo karimo ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni abazungu ngo bagera kuri 6 bakontorora aho hantu. Yego. Bikavuga ko rero ngo batangiye kureba uburyo ki ngo kugira ngo baharinde bazana abacancuro
ngo ni ukudiringa nyine na leta ya Kinshasa kubayo. yego Ibyo rero byashoboka ko n'abo bashyitsi bose uri kumva bari kugenda bahaza bashobora kuba n'ubundi bafite aho bahuriye n'abo bazungu. twaza kubyitegaho iki? Urumva ko byapfa kose ikintu gishobora kuza kuba ahangaha hashobora kuza kuba imirwano ishingiye cyane cyane ku bijyanye n'ubukungu. yego Ngubwo hari site zimwe zirimo ngo amamodokari bitewe n'uko hari ahantu hamwe haherutse kugwa imvura nako nta mavura abaho mu kinyarwanda cyiza ndatekereza. yego amamodokari y'abo bazungu aheramo, ubwo bamaze iminsi bari muri rekaramasiyo, n'ubundi rero kurekarama iby'imihanda bakarekarama iby'umutekano n'ibiki byose bishobora kuza gutuma ahubwo abazarendo bumva yuko n'ubundi bari kubibira ibyabo, noneho rero bakaba banabagabaho ibitero. ibyo rero bikaba byanatuma barwana nabo bacanshuro cyangwa se aba barundi bitewe na kominikasiyo nyine ihari mu bijyanye cyane cyane na ekonomike. yego yego hano rero hari raporo imaze gusohoka, ngira ngo wanyemerera nkayisobera abadukurikiye. ni icyegeranyo gishya rero cy'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu BCNUDH, aho rero bashyize hanze icyegeranyo gishinja izasarambwe ibikorwa bifitanye isano no kubangamira agateka kazina muntu. Ibiro ni ibigiye hanze mu gihe imirwano ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyegeranyo gishya cy'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu cyerekanye ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryazamutse ku kigero cya 38% mu kwezi kwa Nyakanga 2025 ugereranyije n'ukwezi kwa Kamena. Nkuko rero icyo cyegeranyo kibivuga, nibura abakobwa n'abagore 69 nibo bagizweho ingaruka n'ibi bikorwa, barimo abakuru 50 baturutse mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, Ituri na Maniema. Mu bikomeje kugenda bigaragara rero abarwanya umutwe M23 nibo bashyirwa imbere mu bakoze ibi byaha byibasira uburenganzira ndetse n'agateka kazina muntu nkuko babisobanura muri iyi raporo. Imibare y'isesengura irerekana ko muri Kivu y'Amajyaruguru abagore nibura 39 bahohotewe, mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo bigaragaza ko nibura abagore 26 bahohotewe, muri Ituri abagore 3 barahohotewe, Imaniemo umugore umwe nawe yarahohotewe. Muri rusange 84% by'ibikorwa byakozwe n'imitwe yitwaje intwaro aho M23 yihariye ibirego byinshi, abagore 28 ikurikiranwa n'undi mutwe witwa Raila Mutomboki shinjwa kurepinga abagore 15, Wazalendo ishinjwa abagore 8 ndetse na Nyatura na FDL bashinjwa abagore 2. Andi matsinda yitwaje intwaro nka Maimai UPS, Maimai Marayika na Biroze Bishambuke, buri wese bakaba barakoze ibikorwa byo kuba bahohotera byibura ku kitigiri cy'umugore umwe. Nkuko bigaragara ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo FARDC, cyegeranyo kiravuga ko nabo bashinjwa guhohotera abakenyezi 9. Nanone ingabo za Uganda UPDF zatunzwe urutoki mu kuba nazo zisigaye zigira uruhare rukomeye muri ibi bikorwa biri kugenda biba nyuma y'icyegeranyo cya BCNUDH cyo muri Nyakanga mu kwezi kwakurikiyeho kwa Kanama 2025. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bijejwe ibikorwa by'ubutabazi nabyo byashyize ahagaragara imibare iteye inkeke, rero bagaragaza ko ibibazo 2504 byihoterwa n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Ni mu gihe bagaragaza ko 230 hari ibyaha 233 byari bishingiye ku ihohoterwa, naho ibyaha 134 byari ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu buryo bugaragara, violence sexuelle. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko 336 ibi byari ibibazo byo kwica uburenganzira bw'umwana, naho ibibazo 332 n'abana bashyizwe mu mitwe yitwaje intwaro, naho 178 bikaba bigaragara ko ari umubare ugize abana basigaye bonyine batagera ubakurikirana bitewe nuko abo mu muryango yabo bagira ibyago bikomeye mu ndwano zikomeje kugenda ziraboneka muri ibi bice.
umutwe w'Izasarangwa ukaba umaze igihe kinini uvugwa mu bikorwa by'imirwano nk'uko rero bigaragara kuri ubu rero hari raporo ziri gusohoka ziwushinja kuba uri kwinjira mu bikorwa bitari byiza ngaho nguko rero urumva n'ibi biriko biragenda bitangazwa. urumva ko bitoroshye kubera yuko nimba uyu mutwe wo uvuga yuko ibyo ukora byose ushaka kurengera abaturage ndetse n'ubu barangije kwiyemeza cyangwa se kuvuga ko bari mu bice bya Uvira kandi ni umujyi utumbiriwe cyane. Yego, bakaba banavugwa n'imiryango bikundwa n'imiryango mpuzamahanga ko ari abagizi ba nabi, hari ubudahangarwa mu by'ukuri baba barimo bamburwa. Ibintu byari ikibazo gikomeye cyane nubwo mbanza numva n'izindi ngabo za FARDC nazo hari igihe usanga bishinzwe bene ibyaha nk'ibyo ngibyo. Mbese umuntu yavuga ngo nta funi nta mujojo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. nibyo abaturage nibo bakomeje kugenda babibabariramo. Ndagira ngo rero utwemerere udusangize ku byabiri kubera za Warikare nabo biri kuvugwa ko hari kubera ibiturika ku gitigiri kitoroshye. Ni ikigereranyo byo kitoroshye habe na gatoya rwose mu bice bya teritwari ya Warikare ndetse n'ibice bikeya byo muri teritwari ya Masisi hano imbibi. Yego, kubera yuko amakuru angezeho nka mukanya avuga ko mu bice bya za Nyabyondo hataherukaga kumva amasasu, bivugwa yuko hari amasasu yahavugiye mu masaha y'amanywa hagati ya saa yine na saa yine n'igice gutyo saa tanu. yego, bikavugwa ko ayo masasu ngo yavuze abantu bamwe bakanagira ngo ni FARDC yatatse, ariko ngo bikaza kurangira ari amabandi ndetse yirukanwe. bivuga ko ngo ashobora kuba ari aba FDLR bahungiye muri biriya bice. ngira ngo urabizi ko mu minsi yashize hari aba FDLR bahunze bakagenda ndetse ngo babashyiraho n'ibimenyetso, sinamenye mu by'ukuri ngo ni ibimenyetso bishatse kuvuga icyo, ariko byanga bikunda no kwerekana n'ubundi yuko bari mu rugamba naho. ubwo rero ngo bivuga ko bari baje gusahura ariko byaje kurangira bateshejwe. bishoboke ko rero ibi bice n'ubundi imirwano n'ubundi ishobora kuba iri kuhatutumba, kuko urumva byanga bikunda abo baza gusahura biravugwa yuko ari abakambitse n'ubundi ngo bari kwitegurira intambara mu mashyamba ya Warikare. yego. Naho kubirebana wenda na deployment byaba bihagaze gute? Hari ibice wenda byabiri kongerwamo ingabo bitandukanye nuko mu minsi yaheze byari byibonekeza. urebye bisa naho byagabanyije umuvuduko, kuko nk'amakamyo byavugwaga ko yaturukaga za Kicanga ntabwo akiri kugenda. gusa nanone birashoboka ko baba bakiri mu nzira z'amaguru mu mashyamba badafite abarwanyi umutwe wa M23 niwo bivugwa yuko bari kwegerezwa biriya bice n'ubundi bya Warikare, aho benda n'ubundi ngo kuba batera igihe cyose n'ubwo baba babivuga ngo igihe cyose leta cyangwa se ingabo za leta zakwegereza abaturage. Bivuze ko isaha iyo ari yose ibintu bishobora kuba bibi cyane rwose. Naho za Maria Moto, za Jomba, za Kichangaho, Rucuru na Masisi nta makuru mashya hari? urebye amakuru ahari cyane ari kuvugwa ngo ni murene z'umutwe wa M23 harimo aravuga cyane ibijyanye n'itangira ry'amashuri. gusa nanone igitero shuma twa hato na hato cyane tw'aba FDLR ntabwo twabura ko nko mu gace ka Mweso hari amakuru avuga yuko ku munsi w'ejo ku mugoroba bahafatiye n'ubundi abarwanyi babiri bari bafite kandi imbunda za Kalashnikov, dore ko ngo bari barangije no gufata umuntu umwe utwara moto, bamutegetse ko abatwara bamufata mu masaha y'ijoro. rero umva ariko ni amahirwe y'abaturage ntabwo bari bagatangira kurasa. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe kuri Imbonesha kuri mwe bashyikiriza amakuru atosoye, tubashimire cyane. Ngaha tubashyikiriza amakuru arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. uwo dukurikiye bwa mbere fyonda sabone, dukomeze kubana no mu zindi gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.